Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasim Iskay Académico Ruaykunata Hispirachimun. Operador jurídico Hina Llamkapakukunapaj. Jurisdiccional Asesor Kunapaj. Juez Kunapaj. Fiscal Kunapaj. Abogado Kunapaj. Hatun Yachaywasikunapi Yachakukunapaj. Jukunapaj Paz. Chunka Iskainiyu Hinallataq Chunka Kimsayuq diciembre punchaukunam virtual yachay hispirum. Régimen económico Hinallataq Constitución Sutichasqa. Chaypim rimarikunku Magistrado César Ochoa Cardich. Hinallataq María Teresa Quiñones Alaiza. Pacífico Hatun Yachaywasipi Yachachij. Constitución Económica Rimaripim, Magistrado César Ochoa, Julji Mirarichinapaj Marco Constitucional Manta Rimarikun, Hinayataj Mercado Ukupi, Economía Social y Maina Katzhan Mantawan, Perusuyupi Sistema Constitucional Económico Causaipi, Derecho Kunamantawan. María Quiñones Alaiza, Yachachijñataq Mirimarikun, Constitución pi Estado pa Llamkayninkunamanta. Chay Llamkaykunapim kachkan, Yachachi, Hinas papas Jali Causay. Chaytam hispichin particular kuna Estado pa Minkarikuyninwan. Chunkatawayuq diciembre punchauñataqmi, Centro de Estudios Constitucionales, Agenda Constitucional Tajispirachin, Justicia Constitucional, Perspectivas, Hinas Papas, Musuk Desafíos Sutichascata, Caimantam Rimariikun, Patricio Maranielo, Paimi Coordinador, Derechos Humanos Postdoctoradopi, Italia Suyupa, Regio Calabria Hatun Yachaywasipi. Rimariskan Manjinaja, Justicia Pamusuk Ruayninkunapim, Tecnología Kallpanchakunan, Justicia Constitucional ja Manam Ñaupa Siglo Pachapi Hinallachu Llamkan Manja, Musuk Derecho Kunaña Kaskanraiku, Tecnología Hukman Yarachin Zapapunchau Kausaininchikta, Hinaptinmi Derecho Kunapas Musujiamun, Jarkaininta, Hatipaininta, Político Social Sistema Ukupi, Runamasintin Allin Kausaita, Hinas Papas, Rima Panakuita, Chainatam Rimarirjun, Patricio Maranielo. Tribunal Constitucional.